Gua chaban ka ye ko war a chat ko manan yan ma cholan tam ka che ma de lebrun lo de ye je ka long yen war especially in war ta gambel dung dan ka bar mu ko yen ngar no wan ke ga yen anta ma ko loy dun ta na ka gan war ka che ma no kun ka che mar guna ko ga nen gambar te ka nur ta chonan tu ngwana long ta cha pe bar dan cha go reason of gurian ka jamu a chan kan ye gor bo ka lo no public de yen yen ken de yen kanen na na kana chan ka kan ko gor dani wan ka comment section ken bo mule yen ya gor la dina ka cha bar cha ka manen da ganyen pon me de yen gan da ga ne kal ka de dor ka kan chikan baten ka mu chukon dor nang la serious dung na na tar cha ba mat to man bi ye shogan chwara ja gai jang ro da nan ka kan bar kan na jena me je ni an mata ka follow bar mu ko follow nda ma ka link yen to ko rai ka ma ko an follow chan ye gor ba chon kel ka na ka mane jen jira mata ka man bar bo dung na na tar ka chwara ja gai che me tak ta bi dun ko gwe me bi gor ko ngor ka la man bat ka talamat par ka ta mu to ne ni video me ki te ra mo gwe me da nan ta ka do kwa jan follow yen dia man to la kon bala te ko